thir tu le ngai thatu dom takte in zawa in chi Beih ka han buk chewa voin hi January ni som pasari alo ni le der to a international politics le mazong kan han soi le don ani Iran buaina tlem han soi zokila tuna tak hian tharum le vauna manga lungoi lo te chu no kian mek an nia internet ti to pania zan lama pon chu khap na mun tam taka a om boka tunkar chaukhan Iran sarkar chuan lungoi lo ho zinga mi zavel zeti hlum an tum chu an thul le ta a Donald Trump atong kam wang te po ani mai thayani Iran lalfa pa Reza Pahlavi US a cheng mek saka zakua somsari pakua US a omlaya Muslim sa khuain Iran ramarau relna an ne chu ta ga wanga ho thei ta lo chuan aram sang shuai tu te a aukul na sa hlea Iran rama Islamic ro rel na chu ti top sak turin aram shuai tu sang te a aukul na sa hle ni lalthi sen kai nge sa nam zading dik tak ni in alalatan Iran royal ko chuan sangkhat zakua somriat khana ming chuan an puang ve thona in omzia a omlem lovani Iran mi puite an leinat omhle maya Islam sa kho kulmuk ro rel na noya saria lo khir tak noya tilui na in an omatul miao mai si a engtika tak zalen na ni eng mule thayang mo Venezuela rama Ebtupol shoi tu Nobel laureate Nobel Peace Prize Nikuman Lantak Maria Corina Machado chuan Nobel Peace Prize award adon chu January ni som panga khan akut nge in US President Donald Trump chu ahlan ta a Machado hian Maduro mana Venezuela mi puita na zalen na ro pui tak sual chu saktua Donald Trump hinga in alom thu soinan he alom man don hi ahlan tamai ani alom man taka hi Trump hian nei ma sela Nobel Peace Prize dong tu ni na Nobel laureate ro Trump hi ani thei chuang lovani ti Norwegian Nobel Committee te chuan anron puan chil ngal bokani sangni somni panga khan President Trump po hi Nobel Peace Prize dong turin officiala aming hi thelu ani ve thau bokani Israel Prime Minister chuan ral thum lama US in ngat thuilu tuklo turin malak antum thule kumtina security be chana US in Israel tran pui thin na chu tran pui na assistance anga akal reng chu Israel Prime Minister chuan adu to lova US atanga ral thum lama in lak shan antum thu asoya he ngai dan hi tunlai boru ka Israel du lo na lian zel le America ram chu nge ya po Israel tran pui na na poisa pek du lo enge mozat an tam tak em wangani ral thuam sim konga Israel in lak shan tum na chu President Donald Trump chuan na takina do dala Israel hi mamo na lian takan nei te po ani yang Iran chuan an tual chung buaina te chu an thunun thei to thu soin mi puilung oi lo na ron al chuak chu Israel thil tia an puwa a chelam hi chu Israel thil tia an pu deuh vek mai ani he US chuan Iran beiturin ke a pen mek angin hrema ila tunaya chuan kutathlak ri don lova Israel sarkar chuan US President hena Iran kutlak ri lo turin angena kutan thlak don ani poin son hla turin an nge na ni Iran hian a chang let nge dona atur masaber tur chu Israel an ni thawa wangin an air defense thuam thatle ti chakle zul mek ania tuna chuan missile manga in dona ma chon tur chuan an in pei ri lo niom takani Arab ram ho point US chu Iran bei lo turin an lo ngen mek boka President Trump chuan Iran sarkarin lungoi lo ho ti hlum le ka chu an ban san ri ni in a soi boka ti chuan tun hnai maya chuan US hian Iran chu a bei mai arin om lovani US senior official pakhat chuan Iran bei chungchang hi thu om sa rengani to a President in thu pek a chu huna che phat thei turin America chu ain ring rengani ti in sarkar la kalung oi lo te Iran sarkarin na machon dana US na bei lo tur chu ain ngat berani ti in a soi bokani Donald Trump chuan a Twitter account na ti hian a posa Iran bei le lo chungchang chu Arab ram le Israelina an ngen wang ani lo thu le Iran sarkar nge in
lungoi lo na lan tir tu te ti hlum an tum an thul le tak wanga Beih lo tur mai an ni thu asoi ni Israel le Hamas po inrem na thu thlung tho ni na nuaya an lut chaudon ta a tho khat na po kha akhir le maya an zo fel hlei thei lo kha nia tu na ero a tho ni na an lut don mai ta ni he US president rot na inrem na tho ni na hian engtenge bil tel ani han en taila apoi mo bera chon Gaza ro rel na keng ko tu tur hi nia Hamas ro rel na chu pai thla ka ni to do na wangin technocratic government kuta a do na ni technocratic government kan ti hian a zia chu ram ro rel na politician ni lo ho kuta da ti na ani deuh bera Gaza chuan politics rim nam lo polemo party vela in mang lo hovin ro rel na an keng ko do na engineer te doctor te scientist te an din nok don ti na ni he technocratic piang tur hi Hamas lampoin pom to in thunai na hlan turin anin sing satran mek ni in an ma ni poidan soya hei takhi Hamas ho tan chuan tlom na na satak le tlom na top khok ani tak mewa an ro rel na mun kumsom paria zat ron lo rel to na bidang kuta hlan kha an re ngang le maya ma se Israel sarkar in angiat le adu ber ani mieu sia nungdama he khovel omzel an ladu ani si chuan an pomangai ani technocratic government a hian Palestine mi le sa mithiam tak som panga lai mai ruat an nia ni tin khosak phunga ro an relin ruwa man na te an siam don ani hei hian Hamas kum som pare ro lo rel to na chu an thlak do na he committee hi board of peace in an en thli thlai reng don bokani he board of peace a hian khovel ram sang atangin IO anom do na ro rel na in hlan chhon chung changa Hamas ho hi in hong viau ma sela an ral thuam zong han tun fel then mai chu an la sak tlang hle thungani in do nat luk tho tha nga hre Gaza hin a thleng me ka chu khovot lut tukani khovot chu mi puin an do ber ani chhota khovot awanga thi po anom tanual mai ei tur lamero tlemina tam ta deva Chrisel na lam hoi dam doile inel kol na lam achiat ngain ala chereng thungani no pang sing nga chuang zet chu ei tur tha mulo anga ngai an lani cheu bok ven him na lama khau tok lova tol chunga ruk atama ruk le misual rol an tam hle a dan le sai nom zia anei lova ken ko thei ani lovani ken ko tur po anom than to chuang lova tol chung mi le helpol te naw rol ten oil le ei tur sem na te an thok kul vel mai ri ani Gaza hian chen na in za som sari chu ti chiat vekania Gaza din thale tur hian US dollar tluk le ding on som nga vel ngai turin UN chu na chut ani kum som ni vel bor hun adu rin ani bok Gaza himna keng ko turin ISF International Security Force ram sang atanga sipai thlan chu te chu Gaza an lu tanga Israel sipai te po chumi rual chuan Gaza tangin anin suan chuak tan don ani US lam han thlir le lok taila President Trumpa sarkar chuan boina lian zet mai tok chho zela dan lawa US ramalut le cheng mek dap chuan na thok tu pol ice ho che dan du lo na le do dal na chu Minnesota state a anna sa maya anna thok tur an lo ti boi fo wangin le in kana trum ni Atlanta ka wangin Trumpa chuan angai thei thak lo maya US a thleng ngai zen lo Insurrection Act chu Minnesota bi ka hian man mai aril ruk thua sai chuka he ek mang hian US president hian US sipai te chu dan le thupe keng ko turin aram chunga a mang thei do na ni Barack Obama hun lai khan US a pem lu tan tam em maya Minnesota phei chu Somalians aram mi le sa antam hle ni dan lawalo lu thi makta duai do nan ni a hi Trumpa chuan in run na ani ti in ramdang me kan mel thrit ngai lo illegal aliens ti te in asoi boka hek dan lawa US alut tam lutuk hi Trumpa chuan US atanga thon chu hi atum berani a Minnesota hian US military force te man ani chuan buaina a fel duak lo point alien zul le turangai ani ai chho chen dan hi a rong ang reng khop maya
lungoi lo nalan tir zinga kalfor deuh te po meichia an ni emo tlemarol uzok deuh te po ni se an dim lo khop maya an kong dal tu chu then fai an tum zela an mai an tum deuh vek mai boxia an lo om du viawang le Minnesota bik heti takana san lo chil chan hi pem lu tan tam wang ni pakhat ma sela US tual chuang politics thlir hian Minnesota IOA Congress member ngayom zet mai Ilhan Omar wang hi ani pakhat ve bokani President Trump hun masa po khan US ram chunga sinara thlak tak 9/11 tian soi mai World Trade Center le Pentagon thlo na hijack manga sut chiat ani po kha Omar hian mi tu tenemo thil an ti ni mai ti in asoi du lek fanga Tramanen hian uile kel thun polang annia alin tei thei thak lawani President Trump chuan Ilhan Omar hian America hinu mati lawani chuan Somalia rama hole mai ro se engdik lai poina ho thei ani ti te in asoi thin ani kha Charlika ka thina chungchanga po America rama politician langsar zinga comment bol no beran hial ome an interview na Charlika chu in huat na te pun lun tu le athuro chia te po nom nok bo ma pai mai to kani ti in Ilhan Omar hian soya henga trong kam deng khong le ngayom zet mai hi trama hian a hel thin hle a trong kam na tak takin anin beiton tareng mai ani hi Ilhan Omar hian Donald Trump thlangtling tu te hi lekha thiaman omlo ti te America chu mi mol pakhatin min hruai ani ti te ngayom tak takin a trong fo maya Trump hian Ilhan Omar chu fin na nei lo ramro rel na mu mal nei lo Somalia tang na lo luta ham that na tin reng le zalian na kan lo pe in kan tuam hloma aram nu ful bera tang lo kalin America ramro rel dan tu minhan zirtirania ti te Somalia president ka bia Ilhan Omar hi in rama shuai hole ta cheu ti in kadila Somalia president po khan kan du bik lo tin min lo chang ani ti in fiam thu thonan amang ve bokani tin rama chona thu soina henu Ilhan Omar alua tarban khum thin te hi US kule tuyani theina na athisen zom pui nge a una pa basala nei tu khani lom ni ti te in elsen takin thu soya nei ve boka tongkama anin vom na hi a ro theirem rem hle ani tichuan Minnesota Iowa US Congress member atana thlanglin ve ngat Ilhan Omar le Trump chu online kap ton na renga Minnesota a Somalian pemlu tho ven him leilo na danom sa te chu Trump hian a thiat tabur maya dan lawa pemlu dan tamboka Trump sipai te mai te ang ai chho po an chena hle rengani Somali lammi man anei chho mol maya Minnesota hian poisa ti chingpen na lian tham zet maya oma achui tu Trump hian mi erot fel vek to a na an tran to bokani he poisa chingpen le Ilhan Omar te chu inzom na ya hriat ania Trump hian he nu hi chua atum lo hle ni politics le dan le hrai mangin sang taka online nuai chho zel don ni ina langani Minnesota hian ICE officer mi sang ni tirlu anni to a Buaina chu nu khan mi sang khatvel tirlu bel annia anvain mi sang thumvel anlut to ani US poisa chingpen lian berte zinga mi Minnesota state a feeding our future program noya US dollar makta doi zani somnga pe kan nia covid rilen laya eile in lama har sa te puina turani aman na tura manglovin kar changkang tak te an leiti mu chuania child care lama sum tam tak chingpen ani boka heng sum chingpen rap thlak lu tukle Ilhan Omar hi inzom na nei nge tura Trama chuna ngai mi maya kumrei lo te a Ilhan Omar hausakna makta duai te la lo sang thut chuan ngai ati that lo thu te po an soyani engpo ni se Trama hi chuan Ilhan Omar han phio hun tur hi chu angak lel hle ni in langani ole tu na tan chu kan du tok photanga thupui dang nen kanin tong le don nia